Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Oh my God! Nukaano pa yung nagayatak? Adamat gaya man girlfriend. Tilalaki nga nakariknak iti ayat. At di problema, lagrimas? Sinaludsod ni Julie nga office mate ko manunaming itiraming san ngal daw. Nabitak pa yun. Kabutag dadamo ka, masapol nga, makigayam ka kada kami nga office mate mo. Saan kang agbabain? Kayat mo, kakuwig tayo. Siyak, ni Reden, kastamatan ki ni Ruben. Pair by pair. Kasano ko mga pair by pair, kaya na kayo maglaing kaniya. Reden iti, da relasyon na. Ngayon kami ki ni Ruben, kadi, mangtad ka ti motibo. Ada girlfriend na ni. Ana? Ada girlfriend na ni Ruben? Uhin. Muna kanutnagan na. Kaya lang, naduktalak. Disgrasyada. Ti girlfriend ni Ruben, disgrasyada. Uhin. Itaman ba lang amok? Itaman ba lang amumi? Imuno na pa nga namuam, hindi kami. Hindi ito bayagan nga kaopisin namin ni Ruben. Kita awang nga tatiya pagkipyo mang doktal Basta gayam. Ngayon, kada problema, naman, akong problema. Sige, bam nakasalitak ni Ruben. Ta into no, aldaw, ag-lunch tayo. Ya? Ket, da kayo kini Ruben tek pareha. Sana mabalin. Julie, ang mga naagungit ni Muna. Baka malatas, di naman makita. Di sige. No, kahit nalakid di. Okay. Intonal daw. Kata ito, nagkukuyog mapanag-lunch. Kasta nga ron tinapasamak manong nami, kat siyempre, da kami, kini Ruben tinagkasango. Nga masayang kung kunak tinakam ko. Nagsipod ta. At damitin. Kayan ayat na. Manong nemi, uray dito'y balay kat maamuanda. Dito'y balay manong nemi kat madlaw da papa kini mama nga da problema. Ada ka ti problema? Iti trabaho mo, iya. Api nga sa mo nga, ibaga kada kami kini mamang mo. Awan papa, mama, no problem. Amamudakan. Siyempre, adan trabaho, ti sumarunong mission mo, panakiasawa. Kada kayo nga lima nga kakabsat, si kalangan taon na asawa na. Kat si tinabati kada kami ti podermi. Kaya't bingandamat na, apo ko, nga gapukin ka, nga iwanan mi. Kasanong no diya maasawa, kung napakiasawa ak mamakit italaw nak dito isang bandag di balayda. Kiti pagpakaasim keng kuha na nga, sikat mangyawid keng kuha na. Bata ka din, adan nakariknak iti hayat. Iso na lang saan nga nawaya. Adaanan ti asawa? Adaanan ti kahinayat. Kat saan ka mapukawang tinamnama? Saan dapat pa nga asawa? Anyata mo, baka sikan tumatla Ti makadakas, diyakain ayat na, adaanin ti anak, disgrasyada. Dinalalaing kang misuna. Alangan mga nipadlaw ko kingkuha na nga, dapa nagkursunada. Nga siya timang timotibo. Diyakait karami din dita. Agtalin na ed, iti kaon ka ti panagayat ko. Dito takunada nga limad nga ayat. Uno bulsek nga ayat. Dito pa nagayat ni Ruben, ti bulsek nga ayat.
dahil tilukodan ti amin, ket iba't patek na, ni Muna nga disgrasyada. Aging manong naming nga basta payday adda ni Muna nga gururay iti sangot ti pisina. Sa ito maalan ni Ruben, manong naming DJ kwarta, sweldo na, rumarin nga kuyog da. Sa ti kabigatan na manong naming kasla amang manin ti ganay-gay ni Ruben. Asit ka, Ruben? Kasla ka na. Tayanan ko na ako. Kasla ka na nabandok unay. At nakabandukam? Medyo nag-overnight kam kini Munay Trabi iti hotel. What? Kaya lang, dito lang allowance ko sakbay nga agsweldo hak. Sumanan tinabatin nga kwarta. Daw-dawatan na kanin muna iti kwarta. Kas kala agasawan, nga no kas nga agsweldo ka, itid mo keng kuwana, ti sweldom, nga tilang ibatim kat allowance mo lang, pagpletem kasi dyan. Wen, nakaw. Nakarkaro pa yun mag-asawa kayo. Nagkakasiman kami. Awan ti mas nga trabaho na sa nagpadpadede. Igatang na ti diaper kada gatas ti anak na. Kasla kwartahan na ka sa itid na ti bagina ken ka. Ikan ti kwarta, titid na ti bagina. Parang ganun. Ruben, advice ko lang ha. As a friend, as a office mate. Ang mga hut-hut-hutan na ka lang ni Muna. Imbestigaram nga ng imbag. Noan niya't kinatao na. Aging ka manong naming nga siyak mismo, tinakaam mo, tipod no nga kinatao ni Muna. Iti na minsan manong naming nga napanak, iti kapagyak, tadanas ken nga nag-ibaga, nga jakmat makontak iti cellphone na isot ka po na nga napanak. Iti makitak manong naming ni Muna, akarubat kasinsing ko. Ni Muna. Ala. Nandiyan ti anak na. Kat, adamat lalaki ti unag, ti balay. Kabasat na. Hindi pa ko niya naktasinsin ko. Uy, anak ko. Amo mo dyan nga babae? Amamok. Girlfriend ti office mate ko. Ana? Kasanong nga, dyan at dyan unag, nga lalaki. Live-in partner ni Muna. I-video mi da. Tayo pakitam to, kada di office mate mo. Nga ibagbagam akin na akin boyfriend kini Muna. Kwarkwartahan na siya. Kaslam mo kon. Ang lilaw ni Ruben. Nadahan iti makong ko nga bulsek nga hayat. Kung naktupeng amin. Abusta. Naganak abalasang. Dadat ngam amuna. Iti bagina. Mapanaw daw dawatan ti kwarta. Kahit mo sawan kung kwartahan ni Muna. Ti office mate mo. Ngam dadya. Itid naman ti amin na. Baga pagtultulangan da. Kada live-in partner na. Agkas-kasera na data. Kasta. Na video, na picture mo? Wait. Ipakamok to na ito kini Ruben. Kahit numaamuan na, ti talaga nga kinatao ni Muna. Dakailan tinamnamak kasin. Anak, dakailan tinamnamak nga baring na ibawing ni Ruben ti panagayat na kanyak. Babagayam tingkay nangigan ket sumagmangan nula nga paset ti pagkasalitaan ni Lagrimas iti Ilocos Norte. Nga detoy nga pagkasalitaan ket iso iti maika-5 nga intay pagpilian para ti panakapili ti bestseller of the fourth week iti bulan ti July. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta,
iti Honolulu, Hawaii, kadi programa tinga lagip ti palabas, iti Action Radio, TCJ Silawag. Yamang mangigan nyo, Lunes sa kinggan iti Sabado, alas 12:30 kinggan alas 2. Ket no madama kayo nga agbiboy ita, dito yung page ni Paring Ray, nga pakabibuyan nyo nato nga live nga video, paki-share, paki-like, ket no saan ka pa nakapag-follow iti page na nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-follow. No may i-upload dun dito nga video iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, kinag-subscribe kay kuma iti YouTube channel na. Okay ba? Hagay labas tagbuya. Agi-follow kayo. Agi-share kayo. Ag-like kayo. Okay. Ingkay ito mangigam, ti pakabuklan, ti pakasalitaan ni Lagrimas. Into the 12:30, i-share ko ito nga programak ni Manong Yuan Nemi Ruiz dito. Iti lagi iti palabas. Dear Manong Nemi, idikal man lang. Mabiboy na kita nga programa, di ba? I-share ko ito ti programak dito ay into the mangrugi. Dito page ni Parang Right Up na dito itong kaybuyan ti pakabuklan na, ya? Ang katuloy nga ta, nagrimas kini Ruben, ibawing to nga ta ni Ruben, ti paka-riknan kini lagrimas, kalbasan nga maman na, tipudno kinatao ni muna, mangwar-kwarta ken kuana. Apa kami nga dali kita kasta nga agayat, bulsek da nga agayat, di da mo nga amirisen, rumbeng. Di ba? Okay ba? Kahit awisan da kayo, nga agsurat, iti lagip ti napalabas, no, da kita nga agbibuya, ket napintas ti pakasalita, mabaling isalip para iti success story. I-computer yo sa isan iti email address ni mo tibiyang nemiruiz@yahoo.com. Mabalinin di jay. Ken kastamat tanuno saan ket nemerstudio@gmail.com. Nusan nyo matakabaylan nga isurat ket kayat yung sakti mang interview ka na kayo, i-set sila yung ti Facebook account ko nga Nemesio Ruiz at nakakalugong nga sakay ag-message in the messenger, hi sir, kahit kuman nga interview na para tilagip sa palabas. I-accept kayo no kan, mabasak. Uno saan, sir, dito, mabaling ka dito yung messenger mo ngayon naki-type, dito yung pagkasalitaak. Kahit napimpinas mo na, okay ko na. Tapos na-listok nga copy-paste. Yan. Okay, kamsat, kahit guru-uray ka na kayo, iti nagkakadakila premyo, malaksin iti weekly and monthly prices. At aguru-uray nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kan may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Hay, kini Femia Corpus, pandamang agbibuya ka na tayo, ni Femia, nung pa'y isisulang na comment. Hindi man kablawan, di kita agang kanayon nga kumkuman ka nagbibuya ka na ito page ni Paring Ray. Thank you kada kawada ya. Kas kani Noralin Perdido Tamalay iti Manama, Bahrain, Leti Carbonel at Tagabi iti Sahat, Avelino Gabriel iti Hawaii, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Pampi Saludares iti Solkiano Dingras, ni Pampi Saludares kita may isang runner-up iti last year ba yun? Last year ba yun? Last year. Iti 2023. Yeah. 2023. Ni Femia Corpus iti Killeen, Texas. Charles Aganon iti Las Vegas, Nevada. Ni Edward Gallegos iti Quezon City. Esperanza Escobar iti Paris, France. Ni Aida Herbacio Caliba iti Hawaii. Ni Asen Akub iti Hawaii. Jerry Nani Ramos iti Riyadh, Saudi Arabia. Ni Merly Viray iti Oakland, California. Ni Fernand Baruga Pakpako iti Rome, Italy. Ni Novelin Ramos iti California. Ni Ramil Belyesa iti New Zealand. Kastamatan ken ni Erlinda Estabilio iti Hawaii. Ayun. Kumusta kayo? Amin nga sa kapada. Siyempre, intro 12:30. Agkikita tayo ito para iti lagip ti palabas. Madamduma pa gayam. Dear Manong Nemi. Iti page nga Dear Manong Nemi. Dear Manong Nemi programa. Indak tumakat kadwa. Ken iti alas 2. Kalbasan ti lagip ti palabas. Dito page nga Dear Manong Nemi. Mangiganak tumabuyag to iti kalman laing. Okay? Thank you very much for watching.
See you soon.